daripada gawe kieu mending telepon gitu si Kibet jadi mah ke Jakarta nekat Jakarta Ya, Neng. jadilah ngilu ke Jakarta teh Oh, jadi? ngilu ke Jakarta Sherlock we alamatna nya ke noneng tadi tuh naik ojek Sok atuh sok. Nya sok siapkeun heula. Nyangke di Sherlockkeun. halo no oh bet Gimana kene? itu nyasar kukulilingan teuing teh apaleun ojekna cigana mah Eta di mana eta? urang ge bingung itu apakah nama ieu deket tiang listrik Tiang listrik teh loba. Di mana eta? Tanyakeun ka tukang ojek. Ayo geus di mana ieu daerah naon nah jadi kukulilingan kieu Oh, ini di Jalan Jakarta Wetan, Mas. Tepatnya di Jalan Someah Pisang. nah mang ini udah di Sherlock mang langsung aja ke alamat ini mang No, sini, ini sini. Lu, gue tungguin dari tadi. Lila tuh. Ibet bet alhamdulillah iya nyampe oge meskipun nyasar alhamdulillah diberi kacamata ke tukang ojek. Wah, bagus juga tuh kacamata. Tapi kok kayak punya gua. Yaudah, ayo masuk ke dalam. Wah, akhirnya lo kesini juga, no. Bener, gue salut sama lo. Nekat juga lo. Iya bet alhamdulillah tadi nyasar dulu dan asal lagi ininya di Jakarta mah di rumah juga meni pakai kacamata. Iyalah, kan biar gaul. Iya bet tapi gaul teh amni asa pararoek. Jadi bener lu mau kerja, tapi kayaknya lo nggak bisa langsung kerja deh, harus training dulu. Soalnya kan di Jakarta itu keras kehidupannya. Kayaknya lu nggak akan kuat deh. Tapi coba dulu aja dah. Oh training, kebetulan ada bawa sama samping kebat juga. Bukan training itu. Yaudah, kita ngobrol aja di tempat kerja gua. Yuk ke atas. Bet, aduh, yang bener aja bet. Masa jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta, cuman disuruh pakai training. Tahu gitu mau udah we di Bandung aja pakai training mah. Lain training eta maksudna teh. Training apa tuh training? Tahan kit ya. Wah, training. Piraku, training telu lompatan, eta mah jogging. Training mah urang teh kudu dites heula. So tahu mana mah training latihan. Training mah lain gitu. Training mah bahasa orang sekolah ge lompatan ngaranna training mah. Henteu bet, ieu cina geus searching. Training teh latihan. Loh, training itu latihan? Kirain training itu lari. Ya udah gini aja. Ntar nyanyi gimana? Tapi lu harus hafal semua lagu. Gimana mau? Oh gitu. Ya udah. Insya Allah lah saya siap. Yang penting mah saya nanti dapat kerjaan bet. Ya udah kalau gitu. Ayo ikut gua. Yuk. Yuk. Yuk gitar. Nyanyi. Nyanyi lagu naon atuh? So lagu barat bisa tuh? Bisa. Sok lagu barat lah. Kayak ngadenge. Serang lagi eueuhan sebenarnya bet. Dibalik. Oh. Sip. Lagu barat. Lagu barat.
timur ke barat, selatan ke utara, kedua aku berjumpa. Woi, bukan lagu itu, cuma Indonesia. Barat-baratan. Yaudah jangan barat. Mandarin, Aduh, lagu Mandarin. Mandarin. So, 我爱你要，我爱你真，我爱你要你真，我的地也真，我的赛也真，我两带我的地心。 itu lagu Mandarin mana ya? Cicalengka. Indonesia aja lah. Hei manusia. Hey, Hei, gua sehat. alhamdulillah. Iya, sip. Nama? Alhamdulillah, cuma seger ya di rumah. Alhamdulillah. Mau ada mang? Gitu ya kan nyanyi. Oh nyanyi. Siap. Tormai Bangkit dari kubur. Kudu bisa, kudu segera bisa. Bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur. Kala nyokotlah kopi. Tok. Bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur. Ayah gitu lagu bangkit dari kubur. Ayah wae si Ibet pamer lagu teh. Jigana teh euy, mau lulus tes atuh ieu mah. No, geus we kieu nya. Tong lagu. Geus we kieu we. Di jero. Tiris di dieu. Abong keur training. Tuh kieu-kieu teuing. Barjung ting jadi ting teu ieu teh gawe teh. Ieu training anu kati lu. Tapi itu bener bakal jadi moal itu. Jadi, sok. Cing urang teh bet ieu teh terbutuh pisan pagawean teh. Jadi. Sok. Geus we kieu atuh. Maneh ayeuna kurang diterima jadi asisten urangnya. Wow. Isuk beres salat subuh, hudang. Urang indit gawe. Alhamdulillah ya Allah. Siapa yang disebut sholat subuh langsung berangkat amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos nonton video anu nembe pantennya. Hatur nuhun pisan kanu teu subscribe, oge kanu teu dan subscribe, pencet tombol subscribe-na, pengen sim kuring cek cina sareng ngomong wae aing wae ngomong sih. Ya, ieu ke sang rencangan abdi Ibet suribet. like, Subscribe. komen Kilat Bajra TV. Yes. Hatur nuhun. Assalamualaikum.